Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Umaykan, marituyang, mangal daw tamot taon. Ay niya nga iti si Daon Tamaray. Na, Kasla mo bukol. bukal sinagpawak iti dilays. Ay, kung ano bangus, kan karnit manok itay. Anya, ay, mangan kakit din, marituyang. Di kan agpili iti sidaam. Nagkirmuumutan ni Marikwanang. Idinto taawan mo't anak na. Talaga nga, dataw, akakasta, tuyang. Ay, diyak kayatan ti makitang danpay kunkwan. Anya, Kan maminsan laeng agpamerienda. Iti laeng bigat. ay awanan, ti alas 3. Kirma nga raw day di abaak. Idinto tanaga dumot ti kwartana. Ay mayak takasapulak ti kadwa mi nga agkali iti patatas. Aya, umaya nga rudang kapitan. Numabalin kat itugot mo mo ni pare ba daw. Tapno mabit amalpas. Ay katwan a kapitan, dua kami nga umay. Malak ta mapanak gumatang iti meriendaan tayo. Kaadum tigatangem a kapitan, tapno na pigpig sa kamay. Ha? Sige. Ay, nasaya at mat, taimay kayo, marituyang. Wun mo't maribanang. Adamiting dainting, kandagiti pada na akakapitan. Isumulagayam nga awan dito'y ita. Wen, ay sana balay. Tadamot dakwarog kan paribadong. Ay katwan amaray. Day talag kali iti bagas ti patatas ti aramiden ta. Wun, bagay na nga isuda ti agipunag. Taad da masilda, maray. Ay, alas 3 iti malam. Umay kayon, tag merienda kayon. Ay na, ay, agyaman kamay, maribanang. Sige, panawan kayo pa'y dito'y Tain nakita ano nakasangputan ni Inteng. Wun, maray. Makaamu kayon ton nga agawid. Ado pa'y ti makandita kalapaw. No kayat yu amangan, mangan kayo latta, sakbay nga agawid kayo. Agyaman kamay, maribanang. Umay kami mutkit di ang amangan numala daw kami, marituyang. Hindi ka madanagan, maray. Da kaming tulatan, ti makaamu ditaw. Naimbag pa'y da maribanang kan kapitan, ta open da iti makan. Ha? Ni Marikwanang, saan? Anya? Ay na, maminsan laeng nga agpamerienda, kan saan anaimas ti si daon. Anya? Nuko na natangdanan naktumanan nga agdalaw sa manjakaw. Kirmit nga raw, no kasta. Ay nakwaraw, talaga kirma. Kasta ti kuna ni marituyang ken ka? Wangin kagawad. Nagluko a marituyang tainis istorya anak gayam. Angamsan yung ay bagbagasak tin ng ibaga kada kayaw. Ay, huwag, di ka agda nagwarog. Tasaan ko nga ibagbaga, asika. Agyaman na kagawad. Makitang danda pa'y lang amin. No naimas to malaang ti si daunda. Ngarud Ay naikarga min dagiti patatas iti truck banang. Kasta ka de. Itulod ko ti patatas iti syudad. Barang gatangan da iti nangin na apresyaw. Sige, inteng. Wood gayam. Dahito ti kwarta nga itangdan mo kadag iti timulaw. Ala, mudto yan. Tasyak ton ti makaam mo amang itod kadakwada. Agsapsapol, daaling paseng, iti aglabay, iti balayda. Kaya't ma'am, Nagadayumot ti balay da. pagpili ka pa ilaang. Uray ata nagadumot ti agay ayab kanya. Anya? Pilyak mo't ajay as-asidag. Kan agkakaimas ti maipasango da amakan. Kan siyempre, kompleto iti merienda. Kunak man no trabaho ti sapsapulan. Na Dahita mo lang malamlamot ti amaw. ay kan siyempre mo't karaman ng dahita ba daw? Yeah. Naya banda ka no may tantay. Wen,
Taitid ko na ito'y tangdan nyo ang nagkali ka nagibunag ka nagiti patatas. Ay, mayata. At daman ng kwartak. Makapasyarak to manay. Ay katwen Aywan gayam, pakialam mo titang dandamari tuyang. Ha? Ay, masadutak ngamin amang ipan ije balayda. Ibatim to kan ni Marikwanang. Taalaan dan to numapandagumatang ijay tersena na. Ay, nasaysayat pa'y. Igatang dan tumot lang ti kwartada ijay. Agyamanak, kwarong. Mabalinti agdamag, Marikwanang. Ay, wan maribanang. Apay katasaanan. Ay, imbati ka di matlaang ni kwarog kan ka titang dandamari tuyang kan paribadong. Wan, adda ditoy. Saan da pa'y nga inalala? Ay, kasta aya. Umay danto alaan kan ka, Maray. Amaw ma, adda saksakit ang tinakam ko kan ni Marituyang. Ha? Agasaw, imbaga na kano kan ni Kwarog akirmutak. Anya? Kurang kano ti Mirinda nga itid ko, kan saan anaimas ti ipasangok amasida. Naimbag kano kada kayo ta kumpletaw. Ay unay metten ti kasta nga ibagbaga ni Marituya. Anya nga tano, pasarunwan taman ang tagmula iti kamuti. Ay, syakto manen ti marigatan. Naa. Kumaa, no saan ka abisi iti akam mo akas kapitan. Ay, sana bali ata damo ni paribadong ken kwaraw. Ay, kasla maupay akon kada Marituyang kan paribadong. Tapay mo. Denggam, ta ibagakan ka ti imbaga kanyak ni Marikwanag. Maray, di kay ka di agmula manan, ta makitangdan ka ma. Ay, aguray kayo pa'y Marituyang. Ta saan mi pa'y ang napagsaritaan dayta? Ay. Sana bali nga rudan. Umay kula alaan ti tangdan may. Na, di yu pa'y naalakan ni Marikwanang? Addakan kwa na. Anya, Tinasayaat, mapan ka iti ayan ni Marikwanang. sige nga rod maray, panawan kan, ta inak alaan ti tangdan may. Tinakman ikom-kom para iti sa balay, ta saan nakabaknang. Ha? Nay, anya ka di day ta nga ibagbagamon Marikwanang. Ay, di ka naging didi amaw. Amaw, is-istoryaan na. Anya, Ibagbagam ka no akirmutak. Kan saan akumpleto ti itad ko amirinda. ha? Nalaing kang agdilaw. Idento ta makitang tangdan ka maalang. Ay, kwa Marikwanang. Ato itangdan mo. Ah, Alaan mo, tagawid kan. ay, maditirik nakbadaw. Na, kanya ti mapaspasama king ka? Pinagsasawan na kidin ni Marikwanang aba. Anya. Pudno mga minakirmal. Ay, nukasta, nakadano ng king kwa na, lagi ti sinasaam. Nasakit tinakam ko itimbaga na makitang tangda na kanulaang. Kitpod numay. Just take a kidimang. Na, Isupa yun ti ayunan. Di da kaagyaman ta da pakitang danan da. Ay, wen nga rod Dayta ki din maipapan iti malamlamo, tikit kitaan da. No planom manen ti agmula, mangkita talaangan iti sabali at ang danan ta. Ay, ni nga takwaraw. Ay, kayat ko ni Kwarog. Ngam no da Marituyang kan paribadong. Ay, saanan? Ay, bayam nga rod, tamang kita iti sabali ang mabalay, ang matang danan. Diyak kayat ti patangtang danan. Aday tamakan ti ammo na asipsiputan. Ay, kababayan ti kasta. sa dino ti papanan nyo kadagiti kakadwam ko araw. Mapan kami makitang dan ngagmulay dyan dang kalintang. Agmula dagayam manay. Mapi adi na kami binagaan nga eh. Di ni amaw, tatabataw. Ay, naimbag kayo pa'y. Tada pa kitang danan nyo. Ngamda kami. Hawad. Sige, tatabataw. Labsan da ka pa'y. Agururay kami no, at dagayab kada kami. Ngamawan may.
Anusan nyo lahat ti aguray. Sige, ingkamay. Madlaw ko adidak meten kayat atangdanan ba daong. San lang nga sika? Karaman na kaon. No si kanto mga may. Ay, mababae na kaon. Pinadakas da kaon kadagiti tattaaw. Pinadakais. Apay isa na pudnaw asika kano tinang ibagaya. Itian niya. Imbagam kano kin ni Kuaraw anak kirmay iti merienda. Kin makan kin sidain ni Marikwanang. Isaw tag dinamag tuyang. Pudnumot kit di Angam saan kumamat arumbang nga idanon ni Kuarog day takin ni Marikwanang. Dayta ki nga may. Tanalaing ka asumao. Ay, nasakit tinakam kaw. Takas lamat nan adda sakit ko ti panagkita kanyak dagiti kalugaran tayaw. Ay na, mabae na kaun ba daw? Idarom ko ni Marikwanang, kapitan. Naa. Dinadaal na ti reputasyon kaw. Likliklikan dakon at ang danan. Anyat basol na ken ka. Ay, physical damage? Ay saan? Idarom kaw kontra iti psychological damage. Anya? Pinagsasawan na kiti makapasakay. Kanay napadpadaksen na. Sige ti paayabak nga rod ni kagawad ko nang. Agsano kayo? Nasakit tinakam ko. Tais istoryaan na kadagiti tattaaw. May kadwa. Pinagsasawan na iti makapasakit iti rikna. Pudno ka de, kagawad ko nang. Kinapudno na. Isotiim mo na anang istorya kanya, kapitan. Anyat inis istorya na nga, maipapanken ka, kagawad. Ibagbaga na kirmutak ka no, maipapan iti merienda kun masida. Naa. Agingga nga indanon da kanyak. Iso adyak nakapagtepulaka pinagsasawak idin may. Ay. Imbagak ama dater aramiden na. Ay sana pudno dayta. Ay na, marituyang. Sikatiin mo na anang iwarwaras iti makapasakit nakam nga istorya. Ala, sumardeng kayon. Pangaasiyam. Aminam asika tinang irugay. Tapno malpasay. Bataong. Aminam ti basol mo. Kit dumawat kay ti pamakawan. Di nalpas. Ngamba daong. Awanin ti adupay angem. Basol mo mutlang ti amin. Anya. Amina kung tipod na. Wan, siyak tinangirugi iti aming, kapitan. Nasayat nga ron, marituyang. Basol kumalang ti aming. Agbabawi ak ngam nalpasan. Agyaman nakatain namin mo tipod na. Sungayin ton maminsan. Liklikan nyo ngamin ti agsao-sao iti makapasakit na kan. On, kapitan. Si kamot kagawad. Amo ka nasakta mo tirik na ni marituyang. Iso nga umasidig ka dito, itagpinakawan kayo adwa. Wan, kapitan. Ala, agpinakawan kayo. Marituyag, pakawanin na ka, no, napasakitan ka. Awan anyaman nanday jay kanyak maray. Total, basol ko. Agyaman ak nga raw, no kasta, maray. Wan maray, kat agyaman nak at napakawan nak. Arakupon ka mga rod. Ay na, ay unay ka na ya. Yaman pa'y apo, tanasulbar ti parikot jaw. Marituyang, kagawad kwadang. Ay na, nanakwanang kananatoyang. Nasaya at mga tanagpinakawan kayon. Tapno agsubli, tinasaya at alinangan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.